Nagi marjot syaka jing maramot bat di peteng yaki beladap di teng. Kedukan RPS Hasnong Saiden kebatlum bat senapan bahaya kitiar rim. Pila abanyo yaki mar second hand kitiar kali kitiar ying bat kiwei. Wat berpatar lumba ya kitiar wan ai syangi ngin pan bahaya ki. Ke Rainbow of Sounds Music School kepada Naksionong Maubri Riboy District kepada long sisin citayo hak sisa jany Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon punjait kiukom hikai hak liang ke tem keput bat karwai ke siau kikena agi bahan nyos tem seneng kila banwan pentebit hak negi music school bat om dan jinge nagam tagi belarang baru banwan pentebit hak negi music school. Hadin si benai bagaseng Riboy People's Council kalalit ban ia kendu iau chairman jongga district selection committee Riboy ubalong ru deputy commissioner ke Riboy district ban penpau ia ke jing songkhia halor ke jing pen sateng ban penmi ia ke result jongga exam DSC ke bagi khun samla nong wat kam kila pendep ia ke jing let tho ia ketika exam de ke jing kremen ban yo kam yo jam wat la ki babun ba ki nong thap henry ki duna ki kam ki balai ki nong ilam jong seng RBPC klem song thai sajisin kila mi biang sikilat pthai khobor ban penbana banamar ka jingbom la jong sorkar ban penmi ia ke result DSC Riboy bat kabala shuile ban penkut tang ha ki jingi kren bat ki jing penam kabala penkla long pat ik dikhot jong ki kenhon baper ban pensong show DC jong Riboy halor kene kamat henry ka baklem poi ro Presiden jong seng Riboy People's Council uba ajasan Lennox nong rom habakren ulong baban kernia kene kamat kade kamat kabaki nong sngap kila thait ban sngap henry ka jinglang a jong isamla nong wat kampan kalong bakhia hadu kata kumta ki nong ilam jong seng RBPC kila penbana bakum ke jing penbor ya sarkar bakade ban penmi no ya result DSC Riboy on penlong de jinge shong kelany mongor hakmat ka indoor stadium nongpo kabadan hakmat ka office trikam jong deputy commissioner ke district Riboy ha ka sauterik ulber arjar arpsau hak bau ni nong yalam ulakot bat wer ye kipai ba bakinwan ban ai jing kersan ye kaseng khamtam ki candidates lene kito ki balet ban apply ye ki kam baper lengba ka district selection committee Riboy bakinwan sya kene jinge shong kelany mongor ban hak jukopor ula kentu ye ki weipat ki perlok seng balang banwan lang ha kene jinge shong kelany mongor nalor ki khot jong seng RBPC hagane kasngi kum gajing kersan ya kaseng RBPC laidon langru ki khot jong seng MPSO Women's Wing Riboy District kibalawan ban kersan halor ki rai jong RBPC nakalem jongi abli seng balang babis na Riboy District yadap pada kisongkhia ban mi syahmat ban keren dan bisnung habili berkawin plengki mat ba seng kala keren lagi ki tayo bagi sini baladam kata kalau pilih berka jing bom pengacu jong sokar ya ka result jong ka district selection committee ya ka exam kila perlu nalu acara kui acara apa gidon daka we ke jingmut ban pau lomba mereka por muta berkata kalau ba hadin bagila ya kendu ya member secretary perumurong Raju Asni nilai kedua ibu chairman juga DSC kata lalu santri jombu dan benai nilai daka jingto Ahmad ka office ke joki ban kedua iki ba ka result hadu menen nyimyui ya ka jing proses jong kakam ka jing yai syahmat jong kakam ban yosno ba ki kun semua ki balatho ya ki ya ki exam por di baladam lagi sebab lagi ajar ki konsumlah ki langa ki pisah nomor mentala arsnem tam laisnem dunai kecimbung perla bumi result tekum ki kenun sambalang na tem Riboy ki ba jukran ya kimat ki jinge ki ba ki konsumlah ki ya kendu ni smukhia kan sim ban pakhat ba hata ni ka jing hiram jong ni putih kamtam ka jing kertu ya ki kam hijam ngisip ka DSC dari ke win plengki exam ka ba ailat ki kun semua bakin yo kam habaki light po jong district jadi kum kalau mende mentah ni iba kalau we jong kun semua ka dona pleng gajing ya gajing ma kum kau marba ngimtip lanu ngin yo ya kata ka exam habangi keren habidi bakan ka exam bak result DSC kamdai ka bakmai kum bagi yatip ibai ba dak bokro ki babun ki kenun semalam ki ba don po juga district kila ya kendu ya ki chairman member secretary nak we ko porsche ko ipan henry
habang ngipudin ni kan kam ngiyu imbang ye kran ni kaju iskaju bat kabakut kadai tang ka jitho hau chairman lalu members secretary chungka take committee ka bagi kedaw te hadin bagi la ya puson kum ka seng nyala sodai ban mi syahmat mi syamadan ban pembori ka sokar bahkan pelai no ya ketika result but haka ni kajingi kedua ka balanda lembaga jitho nyala kedua tak pasai bagi lain department apo aja district kin something like ketika roster but ka DSC kan yo kan pelan no ya ka result how menai balai lada di bagi lagi department kila ban something ya ka roster how menai ba tika tak ada kejadian keren sakawi ni kan mau syai ya kejadian keren apa kejadian kendu balanda ba kadon ka kejadian keren ka ba nakalian jong kaseng ya abu nakajing dawa Ahmad juga DSC ba kani ka jingleng kamling tang jong ki candidate ki kimi pa ki kunun seng malang ba ki kunun apo juga distrik kilang ki pisah nama makin tip na ka igdaw tenrai bakaslam benmi ka result bat kala pen khai ki babun ki pemperkhan ki don ki bakaran bunjai ki kran te namar bangi yo ya official statement ban sushim yang kajing keren jadi babun pelak nyim sumuri ban dei halot kata kan umrem haka tu kajing tho balanda nyela di mana tu ba kabot punya district nakan DSC chairman nyela dawa Ahmad cukup baru dia ban appoint ya iwi spokesperson ban brief ban pantai ya kipai ba jong ka district ban ya tu dah kai ka daw ban ai kita gijing bet kiba nyimla syu ban pemi kan result wat haden license duna dan rai wat apa yang gajik ajing mut itu por ya kaba chairman upedian bahwa air gajik penting ba kan satu iwi i spokesperson by nai kan gajik pinshai yo mengatakan dia gajik mut kaba hatam te bang yun gis ngom kalong positif bang upedian ya ka i kaba committee i por by kendo kapedian kita gajik ajing mut ngi keman kita mut pakan long pun tak bala ikran hembe pause hadu menen kat bagi nang ikran no ngatarai gimpat syum layo kino update hamde bat ketika kam jadi kadang-kadang nakalian juga seng ka Ribuai People's Council berka MPS ko Ribuai District Women's Wing nyala shin nakalai ban mi no asyamadan season ban penbori ka sokar bahkan pemir kita result but kata-kata jui kelong ba nyen yeshong daka sit in demonstration ada kata cini yeshong tulan semua kaman sedang nagu Southern haru por khatwi beje sedang hamti haplau jongka indoor stadium halap DC office kani ka bangi keren mentah banya syong kelai semua kamdi naka interest naka pentai jongka fame kamdi naka interest ka jimha jimen jomian lai ya kani purely naka bukan konsep ni address namar bangi smokia ikut sama hijuni benah po yang district berkam tapi akan sebab apa itu bangi mut pententu lomba ni por lomba haga ni ka Southern kum ka seng ni kmi tiba ki candidate dah apa buruk dah mesin juga jus candidate kani namta jompi ki kimi ki pa kani namta kalawe jumpi kun ki jompi ki henmen ki para ki no ilam na district kani ke jimpi tu ko barit ba ale ni sno tilam hakan ke South Lake khanong ba ka sokar kan dasnap kan da burung yang ka jinsno jomi ki kenhun ki balon apo juga distrik ki papersyang ban pensung ya ka nakawi ka por syakawi pat ya ki cingi ya cumi sama pulih ki jomi hatin ki la adem ya graduation hatin ki la adem ya ki degree paper sumusi ban tip ki syong hayin bat haka bakan do ka penbor ki ban wadlok ban ya syong kurim ban sedang no ya ka yin namar ba ki semoga kalau we jongki kam don jingkermen tidak kata mesin juga jing semua kia ni kedua ya ki candidates ki ba apply ya ketika exam tiba thoi ketika exam ki kimi ki pa ki jongki ki nongelam badong borom naga district ke jongi nalu ki nongelam juga Ribuai Darbar ka sunjuk jong ki Ramashnong ka sunjuk juga seng samla ki seng hokmi bat ki we ki kedun seng balang dak apa borom nyim kular bakum ka seng ngin ai kata ke result Henry rengkat lang dak ka jingi trelang dak ka jingi persian iwe ngangit scam nyim atatin ban keren ni kane malah tadi bagi long ka we ka sorkat ka hapen snap namar kane kane bagi keren tang dak ka hok
kabaki ke di banyo we bangi la tho ya ka exam ngiri hok banyo ya ka result kamti ka batmai ban kamu pelan ka wai kan tengi kentu ya ka DSC hapo ka jinglam jumcham kat pangi bat poi hadu ka kasi sautering ka bangmut la biyo semua lomba kini kilat patai kubur semua shimkia namar bangi habangi mi syamadan gimi namar bangi don syuk kilat gimi syamadan bangi ki namar bangi semua bakam don syuk aja ka bangi persno hari kali kami ka bangi ngijet ngilajit shwa ya kami bangi keren dena kata-kata nanu santri jong penai ngilali bangi kindu iki hari gim namar bangi mi ya ka result gimi ya ka jimi jong so lemah ka cinga keren dena kata-kata ni haban shimpat nak ka rai ngimtip kata kajimi itu yang ketika sauterik kan long akan nobar kau dan ngilong positif namar bagi mi sekarang bau play ino lagi marka ini bangi keren nama taka hok juga kun sebelah juga jelah juga distrik kamtar kita ini juga menang nak yang juga biasa